Kayeng Kashiri jong Chief Judicial Magistrate East Jendai Hill District hakli riat kalaweng no ya ka GR case number iwe nyu R Arja khat khandai kabde na hakli riat police station case iwe lai not nyu Arja khat khandai apok Prevention of Cruelty to Animal Act iwe pran riu not ringkat bih kendo jong IPC number baki pulit kim shim lawan ra ya kanu kasaki ka babyang abai kiran bikila patai kubor nakali ang president ka MPUF ba dapoi wanmi lalu ulong pakayem bishar District Session Court jengka East Jendai Hill akan arterik unai wing ada arpesan kalau peniksan no yaki. Kayeng bishar kala ayani ya justice khatway khat arterik umnai khatway arpo arpesan. Hello. I officer in charge here the report. Rambai CGR Rambai. Ula ayani under the mere suspicion. Standard suspicion. Ba katung kanina ka finding nyo ko court kamdon kanu ka banta nakalian jo ki police department ke baki lale ba kadai ga ne ga case kalong kadon ga credibilities hendai ki show register ne ga case claim le ya ka procedures jo kan na ta gadaw ko court kala fine ki lu host ka ne ga banta na ta gadaw kala aku ye ne case kamdon kanu documents don ki bon ki banta ki ba provision jo ga ani kailan ini kat kumu citizens te ngila panya ya ki ne ke banta tambah yang mentah ingin consult soal legal expert kicungi haga bakin ay ni advice what is the best ka bangin le haga bayi ke berkanai kanang bangin la ban le na ka banta tang ka banta ka jungi hanrai na ka banta ban long kum kunuksa ya ki weru akila ban le da ki dom kum gini ki banta we will look into the matter but ni saya discuss but legal expert kicungi bakin kai ka bakin advice ini baginya inja ke kum advice jongki house name aracha khandai Kira mana berada suspect kalau baik suspect itu they suspect us under the section of 468 and 471 with this section it says about forgery and prevention of cruelty to animal acts 1960 ini suatu bagi penskakem lah tu. Hadrat kalian tu pi kaseng IUP dan juna IUP lihat bah tak dulu kata nak pulit kan ujung kat rumah IUP sia. On that day we have received a complaint from the truck driver that there is a police officer learning ki police ki bay don volunteer ki babat egi kali ki jomki te as an NGOs we have the privilege ban laj ekando na ne ban laj ekran babalai pi bat egi kali te hadin banglai kendo yaki driver hakato kopor te kila pani ni salam ki bangi kumba kilong jenvin te nakata-kata pani ni yakrnya kini ki chalan kumba kilong ki jenvin nakata-kata ni le ra kini ki chalan hapo police department man yakran babarai ki bati kini ki kali namar ba kila don ki chalan te if it is fake then the police should verify kin the chalan but they have not verified the chalan that is the kabalong the siung lang ingin the procedures of the law ti ingin sa ay if needed ingin sa ay legal notice ba ki ka ba ki okay jong ki advice ingin sa yakat